Ndabashuje cyane mwebwe mukurikiye Faith Reporters, igihe nitwa Rwamapera. Uyu ni umunsi wa gatatu w'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2023. Ikiganiro cy'uyu munsi kiragaruka ku kibazo cy'abantu bavanye abana babo mu mashuri, ku mpamvu zitandukanye nk'uko tuza kubibona. Muri iki kiganiro turi bugaruke ku bintu bijyanye n'imibare iri mu rwego rw'uburezi, ishobora kudufasha nanone gusobanukirwa iki kibazo neza. Ndasaba Imana ngo ibafashe kurushaho kumva icyo nshaka kuvuga, kubera ko ahari ashobora kuba ntafite amagambo asobanura neza iyi mibare. Uyu ni umunsi wa gatatu ukwezi kwa 11 umwaka wa 2023. Imibare rero ahantu nayikuye mushobora kuyivana ku rubuga rwa Ministeri cyangwa Ministeri y'uburezi, rwitwa Ministeri. Mushyize muri mudasobwa zanyu cyangwa amatelefone yanyu ababishoboye, ministeri.gov.rw, mugakanda ahantu handitse ngo publications, mugakanda ahantu handitse ngo reports. Mumaze gukanda publications haza ibindi bintu, mugakanda kuri reports, mugakanda ahantu handitse education statistics. Iyo ukanze education statistics haza ikindi kintu cyanditseho ngo education statistical yearbook. Nicyo ukandaho ugahita ubona imibare myinshi ijyanye n'uburezi. Navuze nti ministeri.gov.rw ni ubundi buryo ushobora gukoresha wihuse kubaza ibintu byo gushakisha kuri computer. www.ministeri.gov.rw/publications/reports. Ugeze aho ngaho urahita ubona education statistics, uragenda ukanda uragera kuri report ushaka. Tugiye kureba ikibazo cy'abana bava mu mashuri muri rusange mu gihugu hose. Mu mwaka w'2017 iyi mibare iva 2017 kugeza 2021. Iyindi turacyategereje ko bayishyiraho kuri urwo rubuga rwa Ministeri rwacu. Ntabwo irashyirwaho, sinzi impamvu. Urumva hari 2021, 2022, 2022 ntayihari, 2023 bazayishyiraho umwaka utaha, niko byakabaye bigenda, ariko bafite uburyo bakoramo ibintu byabo. So 2017 abanyeshuri bose bari mu mashuri bari 3,600,000 na ubwo ni umwaka 3,600,614 3,614,614 n'abanyeshuri 4. 2018 abantu simfite projector ku buryo nzabikora, Imana izadushoboza ku buryo iyo ngiye kuvuga imibare nk'iyi ibintu bigaragara. 2018 abantu barebaho babyandika, kuko iyi mibare irakomeye, ari ibintu tugiye gusesenguramo cyane. 2018 hari abanyeshuri 3,000,000
n'ibihumbi 619 na 871. Abanyeshuri 3,000,000 n'ibihumbi 619 na 871. 2019 abanyeshuri bose bari mu mashuri bari 3,000,000 n'ibihumbi 750 na 252. Abanyeshuri 3,000,000 n'ibihumbi 7,500 na 252. 2020 murumva ko bazamuka. 2020 hari abanyeshuri 4,000,000 n'ibihumbi 29 na 848. 2021 hari abanyeshuri 4,000,000 n'ibihumbi 159 na 782. Iyi myaka uko nyibabwiye nibo abanyeshuri bari mu mashuri tugendeye ku mibare itangwa na Ministeri. Indi mibare itangwa na Ministeri igaragaza amashuri ya leta, ya prive, ibyo ntabwo ndi bubijyemo. Reka mbagezeho nanone umubare wundi uvuga ku cyo bita ECD cyangwa Early Childhood Development, icyo bita amarerero. 2017 amarerero yari arimo abana barerwa, sinzi niba nahita abanyeshuri kuko aba ni abana baba bataratangira ishuri. Abana 225 na 5,669. Noneho 2018 233 n'ijana 97. 2019 289 n'ijana 18. 2020 297 na 21. 2021 hari abanyeshuri bari mu marerero 1,000,000 n'ibihumbi 33 na 11. Iyo ni Early Child Development cyangwa amarerero. Ikiburamwaka, imibare mbanje imibare kuko hari ukuntu ari ibintu byinshi tugiye kwinjiramo bisesengura neza uburezi ariko tunyuze mu mibare. Pre-primary, nursery cyangwa ikiburamwaka 2017 hari harimo abanyeshuri 220 na 435. 2018 harimo abanyeshuri 226 na 706. 2019 hari harimo abanyeshuri mu kiburamwaka hari harimo abanyeshuri 282 na 82 na 428. Mu mwaka wa 2020 ikiburamwaka cyari kirimo abanyeshuri 293 na 823. Mu mwaka wa 2021 ari wo mwaka wa nyuma izi reports zigaragazamo imibare, indi myaka ntituramenya, hari abanyeshuri bari mu kiburamwaka bari 355
na 325. Imibare murebe uburyo muyandika cyangwa muyizirikana kuko turaza kuyiganiraho cyane. Muri primary cyangwa amashuri abanza, umwaka w'ibihumbi 2017 primary ifite abanyeshuri 2,000,000, yego 2,000,000 n'ibihumbi 540 na 374. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 primary cyangwa amashuri abanza hari harimo abanyeshuri 2,000,000 n'ibihumbi 330. 2019 hari harimo abanyeshuri 2,000,000 n'ibihumbi 512 na 446. 2020 hari abanyeshuri muri primary mashuri abanza 2,729 n'116. 2021 hari abanyeshuri mu mashuri abanza 2,742 na 551. Mashuri ya icyiciro rusange ya secondary ariko guhera kuri senior ya mbere kugeza kuri senior ya gatatu, 2017 abanyeshuri bari barimo bari 382 na 661. Murumva ko ari bake ugereranije n'aba primary. Mu mwaka wa 2018 mu cyiciro rusange hari harimo 422 na 93. Murumva ko biyongereyeho cyane rwose. 2019 habamo abanyeshuri 481, mumva ko biyongera nanone n'138. 2020 haba abanyeshuri 521 nabo bariyongera na 631. 2021 haba abanyeshuri 540 ibihumbi 540 na 634. Aho ni mu cyiciro rusange cyangwa icyo bita lower secondary. Hanyuma upper secondary amashuri yisumbuye, bo birumvikana bari munsi uko amashuri agenda azamuka niko abanyeshuri barushaho kuba bake kuko abiga bakagera hejuru bagenda n'ubundi bagabanuka. Mu mwaka wa 2017 imibare rwose mwihangane tuyinyuremo kuko ari icyo tuza kugeraho. 2017 hari abanyeshuri 148 na 716. Iyo ni upper secondary cyangwa amashuri yisumbuye, senior ya 4, ya 5 n'iya 6 bose hamwe. 2018 habamo 156 na 804 bariyongereye. 2019 habamo 167 na 809 nabo bariyongereye. 2020 baba 171 na 994 nabo bariyongera. 2021 baba 189 na 660 nabo bariyongereye. Hari za TVT abiziga accounting ntabwo ndi bubajyemo cyane, ariko na kaminuza sindi buzijyemo kuko
mu bantu bavugwa turacyari kuri cya kibazo cy'abantu bavanye abana babo mu mashuri. Ntawavana umwana wiga kaminuza mu ishuri kubera ko aba ari mukuru, aba afite ubushobozi bwo kwihitiramo. Imibare ndagira ngo mbibutse aho nayivanye, ni ku rubuga rwa Mineduc www.mineduc.gov.rw/publications/reports. urahita ubona education statistics, ukandeho urabona izi reports. Noneho turagenda twegera kuva kw'abana mu mashuri, ariko mbere y'uko tubigeraho reka turebe muri make abana babasha kurangiza amashuri yisumbuye mu myaka 12. Ni imibare Mineduc itanga, ntabwo ari iyanjye. Ni ukuvuga ngo niba tuvuge nk'uko nababwiye ngo imibare ihera kuri 2017, imyaka 12 imbere yaho, ubwo umunyeshuri aba yarinjiye mu ishuri rya mwaka wa mbere mu mwaka wa 2006. Turaza kureba n'abanyeshuri bangahe babashije kurangiza amashuri mu myaka 12 kuva batangiye, akiga akarangiza senior 6 cyangwa amashuri yisumbuye. Mu mwaka w'ibihumbi 2006, mu mwaka wa mbere wa primaire, hinjiye abanyeshuri bangana n'ibihumbi 623 na 406. Ibihumbi 623 nibo banyeshuri batangiye umwaka ubanza primaire mu mwaka wa 2006. Abanyeshuri nibo bagombaga kugeza 2017 barangiza ishuri ryabo umwaka wa 6 wisumbuye. Imibare igaragaza ko ababashije kurangiza muri uwo mwaka wa 2017 kuba barangije amashuri yisumbuye muri babandi 623 batangiye mu mwaka wa 2006, bari abanyeshuri 65,514. Ministeri yandikaho ngo ni ukuvuga ngo ababashije kurangiza amashuri yisumbuye binjiye muri 2006 kugeza 2017 bari 10%. Abandi ntabwo barangije muri uwo mwaka. Wenda tuvuge ko ari abasibiye, hari n'abavuyemo. Ese 10% koko sinzi niba ari ryinshi, niba ari rike. Ahangaha ababishinzwe bafite ibyo bakoze, ariko ibi ntabwo byatewe n'abantu bavanye abana babo mu mashuri kubera inshinge. Imibare nicyo igaragaza. Mu mwaka wa 2007 muri primaire ya mbere, umwaka wa mbere wa primaire, hinjiye abanyeshuri 539 na 38. 539 nibo banyeshuri bari mu mwaka wa mbere. Mu 2018 ubwo bagombaga kuba barangije senior 6, muri abo ngabo 538 abarangije senior 6 bari 65,320, bangana na 12%.
kuvuga ngo abenshi ntago barangije uwo mwaka. Tuvuge ko basibiye, hari abasibiye ariko imibare ni ikigaragaza. 2008 hinjiye abanyeshuri 687 muri mwaka wa mbere wa primaire. Bagombaga kurangiza amashuri yabo mu mwaka wa 2019 kuba barangije amashuri yisumbuye senior ya gatandatu. Abarangije bari 67,831. Ministeri yandikaho ngo ababashije kurangiza amashuri yisumbuye muri icyo gihe cy'imyaka 12 bari 10%. Na 2009 kugeza 2020 bari 11%. 2010 kugeza na 2021 bari 11%. Murumva ko imibare iri aho hasi. Tugiye kureba ababasha kurangiza umwaka wa gatandatu wa primaire uhereye mu mwaka wa mbere wa primaire. Mu 2012 mu mwaka wa mbere wa primaire hinjiye abanyeshuri 672 na 955. Aba nibo banyeshuri binjiye mu mwaka wa mbere wa primaire. Bagombaga kurangiza umwaka wa gatandatu wa primaire mu mwaka wa 2017. Ababashije muri abo binjiye mu mwaka wa mbere wa primaire bakaba baragiye bakabasha kurangiza primaire mu mwaka wa 2017 bari 244 na 503. No kuvuga ngo ni 36%. Aba nibo babashije kurangiza primaire. Turabona ko abenshi nta nubwo babashije kurangiza primaire. Iki kibazo nizere ko kidaterwa n'abantu nk'abo. 2013 hinje abanyeshuri 664 n'ijana bagombaga kurangiza primaire mu mwaka wa 2018. Abarangije primaire bari 260, bangana na 39%. Abinjiye 2014 bagombaga kurangiza 2016 kurangiza umwaka wa gatandatu wa primaire bari 45%. Abinjiye 2015 mu mwaka wa mbere wa primaire bakaba baragombaga kurangiza 2020 umwaka wa gatandatu wa primaire bari 45 nabo kwijana. Abinjiye 2016 bakaba bagombaga kurangiza muri 2021 kurangiza primaire bari 37%. Ababasha kurangiza segonderi uhereye muri senior ya mbere kugeza muri senior ya gatandatu. Dufatiye urugero kuri 2012 muri mu mwaka wa mbere wa segonderi hinjiye abanyeshuri 144 na 784. Bagomba kurangiza 2017. Ababashije kurangiza senior ya gatandatu icyo gihe bari 65
na 514 bangana na 45%. Abinjiye 2013 bagombaga kurangiza, binjiye senior ya mbere bagombaga kurangiza senior ya gatandatu 2018 bari 44%, nibo babashe kurangiza senior ya gatandatu. 2014 abinjiye senior ya mbere bakaba baragombaga kurangiza 2019 barangiza senior ya gatandatu, abo bantu bari 48%, n'abandi batyo. Imibare turabona ko abantu bake nibo babasha kurangiza icyiciro runaka. Noneho tugeze mu kibazo cyo kuva mu mashuri, aricyo kibazo ubu ngubu bigaragara ko abagifungirwa ni abantu bavanye abana babo mu mashuri kubera agahato k'inshinge za covid. Tujya ngo turebe ese nibo batuma imibare y'abantu bava mu mashuri itubuka, iba myinshi, cyangwa hari n'abandi bakwiriye kuba barebwaho, batarebwaho cyangwa nabo barebwaho. Reka dufate urugero mu mashuri abanza primary. Mu mwaka wa 2017 abanyeshuri 5.6% bavuye mu ishuri muri primary, mashuri abanza. Ariko reka dufate urugero ku myaka ya hafi, wenda duhere ku 2020. Abanyeshuri bangana n'9.5% mu mashuri abanza bavuye mu ishuri. Ni ukuvuga ngo barabashaka amashuri bakababura, aba bantu bavuye mu mashuri. Iyo dufashe ya mibare twabonye mu mwaka wa 2020 hari abanyeshuri 2,729,116 nibo banyeshuri bari muri primary cyangwa amashuri abanza. Abo banyeshuri aba tubonye ko aribo bavuyemo aribo 9.5%. 9.5 by'izi 2,700,000 tuvuze birangana n'abanyeshuri 259,266. Ni ukuvuga ngo mu gihugu cyose ugende kuri imibare ya Ministeri, abanyeshuri bo mu mashuri abanza bavuye mu mashuri umwaka wa 2020 ni abanyeshuri 259,266. Iyo ugabanyije iyi mibare ukayigabanya n'uturere tw'u Rwanda 28, usanga muri buri karere, muri imibare ikugaragariza ko buri karere kaba karavuyemo gafite abanyeshuri bavuye mu ishuri mu mwaka wa 2020 bangana n'ibihumbi 9,259 mu mwaka umwe wa 2020. Abanyeshuri rero hafi ibihumbi 10
tuvuge nk'akarere ka Kayonza gafite abayobozi babo bakoze umurimo munini wo gusubiza abana mu ishuri, bahana ababyeyi bavanyemo abana mu ishuri. Akarere ka Kayonza ubwo kaba gafite aba banyeshuri bakaba 10,000 mu mwaka wa 2020. Sinzi niba abanyeshuri bakaba 10,000 baba bashobora kuba baravuye ku babyeyi nk'abo. So usanga ingo umuntu afite umwana umwe, babiri, umuntu umwe mu murenge, batatu cyangwa batanu mu murenge, bakurikiranyweho ko bavanye abana babo mashuri. Wateranya abana babo bavanye mu mashuri ari abanyeshuri batanu, ariko ikibazo turakibona ko ari ibihumbi. Ariko abakurikiranwaho iki kibazo nabo ngabo. Dufate umwaka wa 2021, uwo mwaka imibare yatugaragarije ko hari abanyeshuri 2,742,742 na 551 nibo banyeshuri bari muri primaire, mashuri abanza umwaka wa 2021. Imibare yatubwiye ko mu mwaka wa 2021 abanyeshuri bavuye mu ishuri, mashuri ya primaire bangana na 7.1%. 7.1% birangana n'ibihumbi 194,721. Abo ngabo nibo banyeshuri bavuye mu ishuri. Iyo ugabanyije n'uturere 28 tugize igihugu, usanga abanyeshuri hafi 7,000 nibo bavuye mu ishuri. Muri ba primaire gusa nibo bavuye mu ishuri muri buri karere. Rero uturere two mu cyaro twose sinakubwira ko baba bafite imibare iri hejuru. Ariko mu gihe nk'icyo turibaza se akarere kaba kakoze iki kugira ngo abana basubire mu ishuri. Abakurikiranwa nuko imibare y'umwaka idahari, kandi nanze bijyamo cyane, nashatse gukoresha imibare ya Ministeri n'umuntu wese ashobora kubona. Ibi biduha ishusho n'abanyeshuri bangahe bava mu mashuri. Ubwo ni primaire gusa. Ariko abakurikiranwa ni bangahe? Umuntu nawe umuntu abyibazeho, ni bantu ki, ni bangahe? Tujye mu mashuri ya secondary, tujye ku kindi cyiciro cy'amateka y'uburezi n'ibyagiye biba mu burezi mu gihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka wa 2017, ariko reka tujye ku 2020 kuko ni imyaka ya hafi, muri tronkome icyiciro rusange, abanyeshuri bavuye mu mashuri banganaga na 11%. 11%. Iyo twibutse ya mibare twabonye mu mwaka wa 2020 hari 521 na 631 by'abanyeshuri bari muri mu cyiciro rusange. Iyo rero dufashe 11% by'aba banyeshuri 521 dusanga ari abanyeshuri 57,379. Iyo bagabanyije n'uturere tugize u Rwanda ari two turere 28, usanga ari abanyeshuri 2,049 buri karere.
bavuye muri tronkome. Ese aba bantu baba baravuye mu bantu nk'abo bavuga ko bafite imyumvire idahwitse? Rero naho umuntu ku giti cye n'umuyobozi ufite ububasha muri ibi bintu kureba ese koko ikibazo cy'abantu bava mu mashuri gikorweho iki, no kwibaza niba abantu barebwaho cyane ko ari bo bateje iki kibazo ari bo koko. Ku 2021 muri iyo mibare nk'uko naje mbabwira baba ari abanyeshuri 2413 muri buri karere bavuye mu ishuri. Twe two mu cyaro urumva ko baba bari na benshi, ariko ubu nkoresheje imibare rusange ngabanyije uturere twose. Ibi bintu rero abantu babyibazeho n'icyo bakwiriye gukora, cyangwa niyo kitakorwa ariko abantu barebe bamenye impamvu abantu nk'aba bagenda bakurikiranwa muri uru rwego batyo. Iyo tugiye muri secondary yo hejuru nk'uko twabibonye, iyi mibare ikomeza komera uko nguko no muri mashuri yisumbuye hose niko bimeze. Ndabashimiye cyane rero, Imana ibahe umugisha. Jye nitwa Rwamapera, iyi ni Faith Reporters. Twavugaga ku burezi mu Rwanda, tuvuga ku bantu bavanye abana mu mashuri, tuvuga ku mateka y'uburezi mu Rwanda, tuvuga no ku mibare itangwa na Ministeri ivuga ku burezi mu Rwanda. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha.